Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an thalathu duyufin ya'tuna bila mau'idin. Beda telok tamoy sabene terangaki dateng telok tamoy neka tanpa beda janjian, tanpa beda pemberitahuan, tanpa beda peringatan. Gelem tak gelem kudu neremah tamu telok nika. Buka atau betai buka elabeng tetap kudu neremah telok tamoy. Pertama sampai nerangake ar-rizq, rezeki. Rezeki nika ampun lek tanggung dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana keterangan-keterangan sampun panjang lebar nyonda ke Allah Subhanahu wa ta'ala mantar muka rezeki kaula ben panjenengan tambahna rezeki se halal se barakah, rezeki se bisa nambahin ibadah dekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tamu isu nomor 2 wal qadaru lan kaping pindho ni takdir. Tamu isu nomor 2 inggih punika takdir utawa keputusan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak bisa ganggu gugat, tak kena ngetaber. Takdir nika termasuk rukun iman kaula ben panjenengan. Wajib iman ben parcajah dek bedena takdir bagus cubaan dek tengah takdir setuju wajib iman bahwa takdir nikah keputusan dari Gusti Allah. Kaula ngestete ngeteraki nerangaki nikah sekonek dari pengetahuan dan kaula karena keterbatasan pengetahuan dan kaula. Karena monta preset sekonek nerangaki bab takdir nika bener bareng tak mungkin orang gelak bisa keluar daripada agama Islam, bisa keluar daripada keimanan, karena termasuk rukun iman nika adalah percajah dekat takdir. Min arkanil iman, termasuk dari rukun iman yang kita neka kaula ban panjenengan wajib percajah dek kabadana takdir khairihi wa syarrihi. Sebagaimana dawuh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yu'minu 'abdun hatta yu'mina bi arba'in. Tak sempurna iman orang neka sampai orang neka iman dek keempat perkara. Tak sempurna iman orang neka montak sampai iman de 4 perkara. Pertama, yashhadu an la ilaha illallah. Wajib iman ben percaya bahwa pangeran tak ada pangeran kejaba Gusti Allah. Nyakseen Allah sebagai pangeran kaula ben panjenengan Gusti Allah. Wa anni Muhammadun Rasulullah ba'athani bil haqq, dan mengimani sesungguhnya aku adalah
Muhammad Rasulullah otosna Gusti Allah sekak di ma Allah ngotos deka engkau bil haqqi kelaban ngebeh kebenaran. Mun ki ragu dak datang Kanjeng Nabi otabe apa sekebeh wa ma jaa anin nabi ban apa si datang dari Kanjeng Nabi mak ragu ongguan tadabun Kanjeng Nabi ya. Ongguan bener tak apa saya kelaku bi Kanjeng Nabi ya. Apa boleh andi angkepen bahwa sunnah Kanjeng Nabi napa saya lampain bi Kanjeng Nabi neka ampun tak patut boleh elakon yang nen zaman mangken berarti orang neka kurang sempurna imana karena tak mempercayai deka ka otos Gusti Kanjeng Nabi. Ya tak sempurna berarti tak sah. Semertelok wa yu'minu bil maut wa yu'minu bil ba'thi ba'dal maut. Iman dak de tengah mate ben iman dak ka cegah dari mate yakni yaumul ba'ats. Muncan bahasa Indonesia ni ka hari pembangkitan cegah dari alam kubur aneka untuk menerima balasan kenceran setimpal menurut apa saya kerjaaki saya malaki dengan atas dunia. Macam orang kepecegah dari alam kubur ni ka bada ala surati galab bada sa'aroba cetak aroba tatek bada ala surati khinzir bada sa'aroba cetak celeng macam-macam bada sa'kelembangan menurut amal kelakon selama udi dengan atas tuh kulebih sampean percaya dak badana yaumul ba'ats iman percaya cek bahwa pakai penjaga dari alam kubur keng kadang tetap ngelakonin kecubaan berarti iman tak membuahkan hasil. Iman kelak tak matakok daga Gusti Allah. Wah, saat peneka orang-orang kafir pada ngocak cerita kiting Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an qalu ya wailana man ba'athana min marqadina هذا قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. Qalu orang-orang kafir pada ngocak ya wailana do celakang kok man ba'athana min marqadina siapa sembecekang kok dari tangketedungan. Orang kafir neka mara siksa dengan alam kubur zaman 40 hari peperai bi Gusti Allah bu. Menjelang hari pembangkitan pecegah dari alam kubur ebri setopan bi Gusti Allah ebri waktu tenggang bi Gusti Allah selama 40 hari. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina siapa sembecegah engkau dari tangketedungan dia. Celakang kok lemannya mante dung ke jege boleh apa tak kerja boleh apa ngetek boleh hadza ma wa'ada ar-rahman yari siapa si janji bi Gusti Allah wa sadaqal mursalun ben bener para otosna Gusti Allah lebat le sana para ulama ku lebih sampean kayak Pak Engak sengak ning alam kubur sengak pecegah dalam kubur kan sekut ngidingaki nika lebat le sana para ulama pada pak daga kauleban mancinengan tentang ahwal wal ahwal tentang keadaan ben karwatan pagi ning dina kiamat ahwal wal ahwal mereka kalau mancinengan mun maca burda ya rabbi bil mustafa بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال nyoon daga Gusti Kanjeng Nabi syafaat paki deng bekto pekewo ribut repot ning dina kiamat tung situ ngomono sah sebekal nolong Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kutu percaya ada hari pembangkitan ada berjaga di dalam kubur ada akhirat berarti korang gimana
Saya terakhir dari 4 perkara si wajib imanen kul panjenengan wa yu'minu bil gadar. Iman dek bedena takdir. Pon. Terus dak remes sikap kuluban panjenengan. Kan orang le beda takdir bi tibi. Nah, mengki. Syaqi au sa'id, orang dia celaka atau bebecah ampun termaktub. Bahkan sebelum kaul panjenengan wujudaki bi Gusti Allah, sebelum manusia kayak ciptaaki bi Gusti Allah, kita ibadati bi Gusti Allah katentokna lebeda. Rezekina, juduna, patena, letan tuaki kapi. Lah terus apa perlu na doa? Terus apa perlu na ikhtiar? Usaha. Kan mulai takdir soki pakun soki masih tak laku. Bener. Kan monorek takdir napanya mana? Sehat tetap sehat, masih tak pecet, masih tak entar ke dokter. Bener tak salah. Oh, jangan bener. Cuma takdir ini kepada dua, beda muallak, beda mubrom. Nah, beda muallak, beda mubrom. Beda sebisa berubah, beda se tak bisa berubah. Adapun ketentuan beda Gusti Allah kapi. Hatta malaikat tak oneng bu, cek sambian laku oleh rezeki berempat tak tahu. Cek laku siapa sih materi malaikat tak oneng, kayak cuma mau oleh tugas debu. Rezekinya seberiah. Setiap pagi para malaikat ini kemandum rezeki. Tung situng manusia beri rezeki tineng Gusti Allah. Tung situng manusia berde catatan untuk debu isare nikah. Jemah, bektona, dinana, tanggal, tempat tak. Saya laku, saya duduk malam pada tak tahu, malaikat tak tahu. Kejaba Gusti Allah. Merkena kula ben panjenengan tugas apa? Wajib percaya ben iman dek bedena takdir keputusna Gusti Allah. Takdir mubrom yaitu takdir yang sudah paten, tidak dapat dirubah dengan cara apapun. Misalnya takdir harus lahir dari orang tua di bapak Andria, ibu Andria, tak bisa berubah. Ini kenyaman mubrom. Takdir tak bisa berubah. Adapun takdir muallak yaitu takdir sebisa bersifat kondisional. Sehingga bisa diubah ketentuan, saya bisa merubah tentuan Gusti Allah. Oh bilan asal dia melarat, setia soki asal melarat. Kan melarat ketentuan dari Gusti Allah. Dibudin soki sama soki saya Gusti Allah. Berarti tugas sama manusia tetap iman dan percaya sambil usaha. Mau takdir engkau repenter tetap penter masih tak ngaji ya butuh alias bunggen. Kan lah beda takdir beda. Mau takdir penter masih tak ngaji tetap penter. Salah tak salah bener. Keng cuma tak ketela usaha. Nah, karena Gusti Allah paling seneng dah orang usaha. Dan Gusti Allah tak bakal merubah keadaan situng orang peneka kecuali orang kelak yang merubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Gusti Allah tidak akan pernah merubah keadaan satu golongan kecuali golongan tadi itu manusia kelak merubah dengan sendirinya. Paham kau jangan gue lagi? Jadi cuma beda tipis nih kah? Ngestete mun beda rengoca, oh atau sah ngaji lah, lah beda takdir mate, agentang ya tasaril, ya mercat kakek, usaha mun nyabrang tole, paham ki? Aturan sebede patuin, bede palang rel pintu kereta api, tau lele berarti mulai pasang, tetap etrabas, ya geles. Lampu merah harus ambu, peraturan nih kak. Pada lampu merah ada apa? Mau takdir selamat, mau takdir tabrakan. Abah, ya lede. Paham ini? Setelah ini perlu usaha dan untuk berubah menurut kehendak kauliban panjenengan, artinya semaksimal mungkin kauliban panjenengan usaha. Adapun senantuaki benih manusia. Benek usaha senantuaki tentu nak senantuaki sobung lain kecuali Gusti Allah.
to re tamen ni dalam ati ni kah iman semakin kuat. Santai bae lah. Tos aja ngaje. Obat nginom obat takdir sampean sehat tetap sehat bade sentar ke Singapura mulai bener saja sehat mate kok. Alako silahkan alako soki melarat apa jangan Gusti Allah semesoki bener laku bunya alako tak buang buta ki soki. Berarti tak boleh alako kengse nentu akhir rezeki pasera. Hebat. Apa tuh Allah Ta'ala tak mampu tahu salah kosoki? Mampu. Montoran di anak akabin. Ini kebentuk ikhtiar. Engkau mentakdir di anak masih tandik bini dari dimma keluar dari betok. Nah, usaha manosan ni ke akabin, ambu, cek ngepil. Bini neto ya pilih aja meroro lah ngepil sekali embin malah lecak alair tong aku tak sakit alair sambian tanda alair polan sakit embin suruh ngedin melolo tak neser ke embin sambian mulai takdir orang ni mak di anak masa lebih sambian ngangguyo sompet apa nyaman roh steril apa nyaman steril masalah pale apel kota sekira tak lebuh pancet dadi dari lamerti abe tak det mandet dadi kok kendek rem sampean ni gengku bu gengku tau gengku sampean jenen dele gengku subhanallah dadi nyelcel ki orang dek rem ulan di majadi banyak anak entar ke dokter larang rekena steril gila aja ku tak ki pancet di anak entar ke dokter ke bengil majadi gula dari umi ya amar dok maki ngandung bae dok maki kebobolan bae can dokter ai tahu cereng ko ada usaha pak cereng senantu aki je sekebes saja daya mah adalah anan ban kalang ko mon kake tanda bae bene dayen engkau dia majerang larang tapi yaki pakun di anak benek engkau dia keng apa keng ni serada sing romat tanek binek rianjan ya tetap dia anak cik lepas cik ketentuan lebada paham engki apa Gusti Allah tak mampu beri anak dari standik binek mampu buktinya Siti Maryam tanpa laki keluar Nabi Isa tanpa seorang bapak mampu saya Nabi Adam tanpa bapak tanpa ibu mampu Gusti Allah karena Gusti Allah andi sifat maha kebesar sekebesar Gusti Allah usaha ini kebentuk ikhtiar qad kafani ilmu rabbi min suali wa ikhtiyari fa du'ai wa ibtihali syahidun li biftiqari. Dabun Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad ya ilahi wa maliki anta ta'lam kaifa hali wa bima qad halla qalbi min humumin wa ishtighali qad kafani la cukup kan ku yang ko ilmu rabbi apa ilmu na Gusti Allah tahu saya pental Allah taala rela tahu apa tang kebutuhan apa tang keperluan Gusti Allah dah tahu tak saya penta jembuk tahu kok kanan mati di pangeran tak tahu bajana tedung tahu mbok ada anak bayi cek bajana tedung tahu saya soro oh bajana kayak lain apa ada ngongku je bisa persis bajana ngenom bajana ngelain bajana nulang bajana mandiin embok oneng mosok kala Gusti Allah kala bimbo Gusti Allah senangkung saja beneka terus apa perlu nak doa ben minta ke Gusti Allah fa du'ai wa batihali syahidun li biftigari menunjukkan seorang hamba kauleban manjenengan ki amenta dekat Gusti Allah ki doa dekat Gusti Allah bentuk usaha dekat Gusti Allah ini adalah bentuk iftigar kauleban manjenengan bahwa kauleban manjenengan tak lepas
memohon dekat Gusti Allah karena kul panjenengan ini tak lepas dari kekurangan. Gusti Allah semaha ngaonengin merkena minta nutu ki cak berere butuh dekat Gusti Allah. Tahu saya pentang Allah Taala lah tahu. Apa selebih bagus kan kui orang dia? Allah Taala selebih tahu. Mento sogi tok tak ki sogi. Mana pas sogi sombong. Yang tadi apa memang bentak, buah miliaran kasan. Pesine 2.000 miliaran. Dia pas paku mau neku pese miliaran ya. Tinal masih tak jadi milioner. Masih tak jadi jutawan, tak apa mon pesena ratusan jutawan. Di negara jutai tak apa masih tak jutawan. Cu Padang, cu Kentok. Ngaku bener rezeki dia. Sampai negeri pese 100 juta tadi akan tok 2 minggu gelem. Saboron beri pese 1 miliar, ayo tak Padang sebulan gelem. Nyentap penon, nyentap dina je ka aja kor 1 miliar sebulan mate tentu peleten jala bola. Cuk saben bade rombongan ke Wali Songo. Cu Padang todu sengo cak tahan ageblak. Semaput nahan tak aja semaput. Engki orang pun lah sete. Dari Sunan Ampel di Cu Padang tahan sengo cak todu sebis kadung jalan. Kita ada pak ke Gresik ageblak arapa ku tak geletek Cu Padang. Tina masa tadi jutawan tak apa kalau Cu Padang dia. Paham iki? Setelah ni kampun pada ketentuan dari Gusti Allah Subhanahu. Tugas kula panjenengan iman ben percaya seteja bagus ben cubaan ketentuan aneka terbaik dari Gusti Allah. Bada orang kebakaran, bada orang tabrakan, bada orang kemalengan, bada orang kesosaan. Kafir dari Gusti Allah lah. Jelep tak jelep? Tenang tak tenang? Nah, tuh. Tepak selopo tang judu. Arah apa yu? Terus saja ada obun sekali butak itu. Cina pacet le judu na butak ibu dah remak. Nyaman mon butak tak pati banyak sampu semungirin dia dah. Ini kesadaran aja pun tadi ketentuan Gusti Allah ada tang judu tak tepak judu je lah kan judu berarti lah tepak je lah. Paham engki? Maka kuleban panjenengan beramal, berusaha. Adapun ketentuan dari Gusti Allah, i'malu fakullun muyassarun. I'malu, beramallah kalian. Engkau mau takdir swarga tetap swarga masih tak baja. Cak pecak kaki malaikat peteti mendol cala bola. Masih tak apa sama takdir masuk swarga. Masuk swarga. Ngaku din jangan swarga juga kaki. I'malu fakullun muyassarun, beramallah. Adapun ketentuan dari Gusti Allah, bada orang salat tetek terima, bada rem macam pacar takdir orang celaka. Korang dak rumah bar seso. 250 tahun tak maksiat ke Gusti Allah. Ibadah ada ke Gusti Allah. Kayak takdir masuk neraka. Neraka, Bu. Berempat orang kafir sepanjang odin. Korang semenit mati. Syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah mati plak bi husnul khatimah tak bajang seraukat telekah kita ngaji kita atau baca Quran wala ada amal sekali tapi ketentuan dari Gusti Allah mereka nak cek bong sombong bi amal cek bong sombong bareng sampean bisa ngaji ni ke hebat ponan berarti bergempang menuju jalan ke suar banyak orang tak gelem ngaji kok cukup ngideng ke pasar pada tak pada oleh ganjaran oleh keng tak pada bi orang seniat ngaji jadi ngaki dibungkong oleh ganjaran sing tapi dung tedungan kaki disa tedung rai dinangi mon teh gigir be gula tedung bungko kasor mon tedung keng gula mon bener ngaji tedung ni kesemo seneng ate nutu aki cok sehat je berarti orang mon kayak saken kan melarat setedung karor ki akuli boleh dia boleh dari sehat ta sampai ke pengajian je tangeda gigir nereneser tak gigir ngerok kabit toju
sehat berarti aja. Orang sakit kan melarat setedung ki. Saking diri sehat tah sampai ke pengajian apa? Tedu. Ngocak ke kanjana. Amempe kok gele ku amempe. Saking dari nikmat tedungnya sampai amempe pengajian. Deki mulai ngeding wallahu a'lam bissawab. Cengar lah aja seram kopi bene gun ngeno, me seram kopi. Mek morocek teges mun ngeding wallahu a'lam bissawab aja. Paham iki? Ya'malu fa kullun muyassarun, terus beramal. Pas bulan Ramadan salat 5 waktu na jaga keputusna. Saya rasa moto saki. Gusti Allah tenang wae lebih dak remah. Singko orang-orang saya cinta ada ke Gusti Allah sekarang pokoknya sahabat di malah mokor la pangeran saya nyabek. Sahabat swarga ngereng, sahabat neraka terserah apa jangan Gusti Allah orang cinta dia. Engkau beramal benih karena terpaksa, benih karena perintah. Saumpamana solat itu wajib pagi, engkau pancet nyembah ke Gusti Allah solat. Walaupun pas sebulan Ramadan tak wajib pagi bi Gusti Allah, engkau tetap apa asa karena tang bentuk cinta ke Gusti Allah. Saumpamana tolak tang cinta, tolak tang ibadah, apa jangan Gusti Allah. Sepenting kau cinta ke Gusti Allah. Dia rumah mula dia aja. Mula kadung cinta. Cek sahabat dalam rumah, cek sahabat dalam kamar mewah, beban barongan seneng. Tina masih beban barongan, rengek jo rajo. Tina korla bareng bi orang saya kecintai, kan seneka. Murang lah cintai, sahabat suarga, sahabat neraka tak ngurus bu. Darbul Habib mahbub, apa saya kalau aku bi sangka kasih, tetap harus setuju. Sampean mau cinta ke anak, cinta atau cinta ke anak? Seneng tak seneng? Lebur tak lebur? Oh, soko nepok tapok kaki kemuan. Saya rasa ndek tapok bi soko marah. Karena sampean cinta ke anak, soko ne cium, soko cium. Gelem sampean keme. Tak gelem, tapi mau anak sak keme. Bunga teluare tak keme, pas murah keme nancel ke badan sampean. Kita asalenan mari rebuan kelambi andalan saya yang kuy. Kalau bisa paling bagus tak keme apa adeng. Apa saya kocak bimbu? Alhamdulillah apa adeng kakena. Nutuaki sa apa adeng re orang saya kecintain. Mulai cinta ke Gusti Allah re ade beda remak sakarep. Pas hoki, pas malaran, pas sakit, pas sehat. Bahkan sahabat neraka swarga. King karo gula karo ngocak kene kaya mon sanggun tero ke swarga. Yo terus sehat remah. Cuma nikah kula buat mancinangan cek sampai ngocak kecuali ocakan gelak oleh ridhona Gusti Allah. Waduh mau nilai mau bahas lanceng nikah leparak sak jam rela. Mun tak 2 jam lebih kok ngocak rela. Termoga titik ilmu saya manfaat. Amin Allahumma. Setelah ni kampun pada ketentuan para hadirin hadirat saya sangat batin kaul muljaki. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ada terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ardi wala rabbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Wa indahu mafatihul ghaib. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Allah yang mempunyai kunci-kunci sesuatu yang gaib. Setuju padang mongko Gusti Allah kuli sampean tahu ning. Mati di mata tak tahu. Jam berapa tak tahu. Tahun berapa tak tahu. Bulan berapa tak tahu. Hari apa tak tahu kuli sampean tahu ning. Allah taala lebih ngauningin. Tung situng orang mati di mah bila jam berapa Allah taala maha ngauningin. La ya'lamuha illahu. Ada sing ngetawen sedaja makhluk ada saya tahu kejaba Gusti Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Allah taala sing ngaoningin apa sih beda dalam tasik ben apa ning lautan ning daratan.
wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Daun-daun sekeker Allah Taala ngaoningi. Dauna pao rua, dauna pao ria, dauna buah rua, buah ria, dauna kajure. Gusti Allah ngaoningin. Karena tak keker daunnya ke dari rancan kecuali atas dasar perintah Gusti Allah ben ada atas izin Gusti Allah. Wala habbatin fi dhulumatil ardi. Satu biji sebenarnya dalam bumi. Baik ni kecekung saya tamen, kacang saya tamen, delis saya mata saya tamen, padi saya tamen, saya rasa matombu. Kepak tak kepaan atos tak atos Gusti Allah oning ponan. Tugas Gusti Allah tetep tamen. Atos kepaan apa jangan Gusti Allah? Ya udah macam lah kepak. Kulirik beri ni ganya jalatan ni. Benda sejuta karena saya ketebu. Nyecelatan ni dukale tak jelas saya pertama tahun yang lepe kulirik beri ni kah. Naman padi nyoro cakanca cecel congo wak semua jauh sabun bodoh yang keraton. Nyoro ore. Kulan di otang dek kanca. Otang majer koli, tokang majer nano kelampi ni kah. Jualan kelampi boleh bu, ngaku tak laku bisa ambil neben ni. Kambia promosi ngi. Wis ngoca, pesena kakek bajar ke koli jengkok bedeneng rosit tang pese. Banyak tang pese kira otang gula 1.300.000 napa sana pikir kok benda 1 juta paling enjek mulai 1.300.000 bedenatane. Cek lebenden 1 juta. Lah paling enjek lebih 100-200 kan gula. Pon sore kabir ketemon. Bika santre. Mare bagi pesena dak tampung. Punten lemet ai bagi tu le bagi kare 50. Oh, berarti tang bete 50. Ngaku lek sawara ki paham gula kare 50. Kare 50 derem aja. Ki karen 50.000. Dari 1 juta aja 50 engke. Oh. Kepak. Leria seteja senantua ki saya Gusti Allah. Kepak atau saada masih lebih sampai beri bebet sepaling bagus belotong sepaling mapan ya ingin tak telat pancet kepak dalam leberi reng-orengan ruang penakutan ni sabah mulai kepak maksudnya ada penakutan je gente orang asli orang tak boleh mulai di sabah tuti penakut tak ada lah. Wala rabbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Saya baca saya kering. Saya terjadi Gusti Allah. Masya Allah. Tenang lagi. Tenang bayo dik dia lah. Lebar dicatat lah. Kari usaha wis ke barat saya ke timur ke laut ke jauh wis apa caan. Cuk saking ngedaya ada cuk saking ngedaya. Cuk king ada cuk king jauh wis lagi lah ketentuan lah. Bentar muka titik ilmu manfaat. Wah, telur jam lah bu. La ilaha illallah. Bentar muka saya aja. Kenapa saya pas tapi Gusti Allah ke kaula ben manjenengan bentar muka saya terbaik, saya paling bagus. Amin. Mula terjadi ke kaula manjenengan apapun saya terjadi bagus. Ota bercuba pesadar cek kapi ni kan din Gusti Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kapir ada seandi din Gusti Allah, lakeh din Gusti Allah, binen din Gusti Allah, anak din Gusti Allah, dunya din Gusti Allah. Mun kaelangan berat, susah, kaelangan kepatian berat, cuma ada din Gusti Allah. Lebih dekat entok nak kapi bisa. Allah Taala si Maha ngauningin. Mantar muka nambah kekuatan iman. Mantar muka iman kun panjenengan semakin kuat semakin mapan. Percaya deke iman, ane termasuk percaya deke takdir, ane termasuk kesempurnaan iman deke Gusti Allah. Kabire pun le takdir bi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tamu yang nomor 2 pertama rezeki. Gelem tak gelem, semajan tak semajan tetap datang nomor 3 takdir. Sambian gelem tak gelem, siap tak siap pasti datang telok dia lah. Nomor 2 apa? Takdir. Nomor 3 waktu mau ketemuan boleh dan mau titik ilmu manfaat. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bissawab. Mohon barokah Fatihah.
dari Haji Anas Rempeng. Napa maksud bantocuk nah mentermo ketuli tekak Nabi Gusti Allah keluarga nasyanikal umur mentermo kepada sapora terima saja amal saya nah kau pun yakin kepunan swarga amin. Dari Bu Pintin Tampung untuk Pak Sunar, Bu Sunar, Pak Mawardi almarhum mentermo kepada sapora tu sana sobung toleh senah napa hajat tekak nanti nang Gusti Allah. Kangku almarhum Pak Suha, Bu Ruqayyah, Pak Marjai, Bu Marsiti, Pak Anas, Bu Hamami, Ben Siti Ali Kopur, Ben Siti aja. Reng sepo kau luman jenengan sampun peleman ke alam Kopur, mentermu kepada isapor atu sana, eka terima setaja amal saena, mentermu ke Kopur nanti yakin kepunan swarga, ecawaki di adab Kopur, adab neraka. Kau luman jenengan mentermu ke husnul khatimah. Amin ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Afdhalu dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqina wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya wahibal 'atiyat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna